اللہ 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 کا ذکر ہے، مل کے سارے بولے، حوصلہ افزائی ہو جائے گی، شہزادے کی مل کے بولے اللہ جلدی نال جگہ دے دو سے جڑے خواب آ رہے ہیں. سیدنا محمد او مولانا محمد صلی اللہ وسلم کا جلوہ ہوگا ہر قوم کے دیدار آگے تو اشاروں سے اپنے بلا وسلم محمد اللهم صل على مولانا محمد مولانا محمد. بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار عاشق نبی مختار پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام خطیب ملت اسلامیہ فخر السادات گلشن سیدہ زہرا رونق اولاد علی المرتضی حضرت علامہ مولانا پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ختم قرآن پاک کے موقع تے اس عظیم و شان فقید المثال کثیر البرکات عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کیسر صاحب انہوں نے بیٹے نے قرآن پاک مکمل کیتا اور چودھری یاسر صاحب دعائیں ہے کہ اللہ کریم قرآن پاک کی عظمت کا صدقہ ساڑھے سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. دنیا دے اندر میرے قریب آقا علیہ السلام سب تو افضل میں رسولہ کے اندر میرے آقا افضل میں رسولہ کے اندر میرے آقا جیا رسول کوئی نہیں اور آتے جائی امت کوئی نویت منہ میں زبان ہوئے ایک مرتبہ ذرا سارے فرما دو سبحان اللہ. میرا کوئی مطالبہ علماء دے نال سادات پاک دے نال اور اپنے بزرگاں نال نہیں. اے جڑے فرنٹ میں بیٹھے ہونا بڑی مہربانی اپنے اندر کرنٹ بھی رکھو جے بولنا نہیں تے دو پیر پیچھے ہو جاؤ اتنے کسی بولنے والے بندے نوں جگہ دے. اے جڑا منہ مالکاں دا لنگر کھان دی واری کھل دے نا انہوں اپنے مالکاں دی شان سن کے بھی کھلنا چاہیے. حضرات جی وقار میرے رفیق
رفیق سفر میرے بھائی نہایت عزت کے لائق شخصیت عزت امام واجب الاحترام عاشق رسول جناب چودھری احسان افضل صاحب آپ کو پتہ چلیا کہ میں سادات پاک کے کلمہ چادر ہو رہا ہوں آپ بھی تشریف لائے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا حضرات دی وقار امتہ کے اندر ساڑھے جائی امت کوئی نہیں کہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن ہے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ نے فرمایا او میرے حبیب کا کلمہ پڑھن والے ہو تو آٹے جیسا کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ ساڑھیاں کرتوتاں دیکھ کے بھی فرما رہے ہیں کہ تو آٹے جیسا کوئی نہیں فرمایا چپ کر جا میں تو آٹے اعمال نہیں پیا بیخدا محمد یار دی قسمت پیا بیخدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دیا نبی کوئی نہیں امتہ دے اندر ساڑھے جائی امت کوئی نہیں قسم اٹھا کے کہنا کتابہ دے اندر قرآن پاک دے کتاب کوئی نہیں زبور میں چڑی اللہ دا کلام ہے انجیل میں چڑی اللہ دا کلام ہے توریت میں چڑی اللہ دا کلام ہے تے قرآن پاک بھی بولے ذرا قرآن پاک بھی اللہ دا کلام ہے لیکن میں ایک عرض کرن لگا دیکھنا تسی کتنے جاگتے ہو زبور بھی اللہ دا کلام توریت انجیل میں چڑی اللہ دا کلام قرآن پاک میں چڑی اللہ دا کلام پہلا نمبر کدھا ہے جی بولو جنہوں نے پتہ ہے پہلا نمبر کدھا ہے قرآن عرض کی تھی یا اللہ ساریاں کتاباں میں کلام تے تیرے پر قرآن کا پہلا نمبر کیوں ہے کہ بے شک اسائیں سے ذکر نو نازل کیتا ہے اور ذکر تو مراد قرآن پاک فرمایا ایدہ محافظ بھی میں ہی ہوں انہیں تخت تے کرسی سے بیٹھتے نا جناب محترم خاور رضوی صاحب وہ آکے نا ایک اعلان کرتا کہ اس ملک دا محافظ میں ہوں وہ یہ اعلان ہوتا ہے اس ملک دی حفاظت کرنے والا میں آپ نے دسو کہ حفاظت واسطے بادشاہ نے آپ ڈنڈا چھوٹا لے کے سرحدوں سے کھلونے بولو نا جی ذرا مہربانی آپ کھڑا ہونا کوئی اسلحہ لے کے کوئی بندوق لے کے آپ سرحدوں سے کھڑا ہونا نہیں اعلان کیتا ہے کہ یہ محافظ میں ہوں پر آپ نہیں کھڑا ہونا وہ فوج تیار کرے گا اعلان ہوئے گا اتنی تعلیم ہوئے اتنا قد ہوئے اللہ فرماندہ قرآن دا محافظ میں ہوں یا اللہ قرآن کی حفاظت کیلے کرنی ہے فرمایا جیوے ملک کی حفاظت واسطے فوج تیار ہوتی ہے اسی طرح میں قرآن کی حفاظت واسطے بھی فوج تیار کی ہے نوجوان چپ سونا انہوں نے میں پیغام دین لگا تو میرے بھائی اور اندھا عمر ویکھو تسی ہڈیاں بڑھیاں ہو گئیاں نے پر عشق رسول اجے بھی جوان ہے اے پتہ بڑھاپے تے نعرہ کدوں بجدا ہے جدوں جوانی چوکاں چ نہ رولی ہوے مصطفیٰ دی عزت تے پہرا دیندیاں گزری ہوے جنہ دیا جوانیاں موبائل لے گیا تسی ویکھ لینا چپ کر کے بیٹھے ہو گے حضور دی عظمت دا نعرہ بجے گا پھر بھی نہیں بولیں گے صحابہ دی عظمت دا نعرہ بجے گا پھر بھی نہیں بولیں گے اسٹیج کے تے ویسے ہی اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے ایتھے تے ویسے ہی نہیں بولیا جاتا ہاں جی تو میں بات درج کر رہا ایک مرتبہ ذرا سارے فرما دو سبحان اللہ
حضرات دی وقار اللہ فرمان دی حفاظت واسطے بھی میں فوج تیار کروں یا اللہ کیڑی فوج فرمایا میں قرآن دے حافظاں دی فوج تیار کراں کتنا سارے کہہ دو سبحان اللہ کہ اللہ جڑا کتنی جلدی تے اچھی سبحان اللہ کرے اللہ کرے سجاد پاک دی موجودگی دے اندر اج مدینہ پاک کا ٹکٹ نکل آوے تمہیں بات کب کر رہے ہیں فرمایا حافظہ کی فوج تیار کروں گا اور علماء کی فوج تیار ہوئی فقراء کی فوج تیار ہوئی تھوڑی کی توجہ چاہنا فرمایا حافظ جڑے نے ایک قرآن کے لفظاں کی حفاظت کریں گے قرآن دے لفظاں کی حفاظت کریں گے قاری قرآن کی روح کی حفاظت کرے گا فرمایا علماء تے فقراء علماء قرآن کے معنی کی حفاظت کریں گے اور فقراء جڑے نے صلحاء جڑے نے ایک قرآن کے باطن کی حفاظت کریں گے اللہ نے ایک فوج تیار کی تھی قرآن کی حفاظت واسطے سبحان اللہ میرے رب نے جناب فوج تیار کی تھی ہے محسوس نہ فرماؤ تے پکے نو تمہیں بات عرض کر رہے ہیں کیوں چاہندے میں کھوئے ہوں الجھے ہوں ستاروں میں کیوں چاندے میں کھوئے ہوں الجھے ہوں ستاروں میں کیوں چاندے میں کھوئے ہوں الجھے ستاروں میں آقا تو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا تو میرے ڈھونڈو فرض واجب کوئی نہیں تے جڑا نہیں پڑھے گا گناہ کوئی نہیں پھر قیامت علماء نو سادات نو کڈ کے او نوجوان ہاتھ کھڑا کرو جنہ میرے نال اونچا فرمانا قرآن کے پاروں میں اور جنہیں اے اونچا فرمانا میں بزرگوں نے نہیں کیا پڑھن نہ پڑھن انہاں دی مہربانی ہے لیکن نوجوان دے ہاتھ کھڑا کرے کہ دوبارہ میں دیکھنا چاہتا اے جنہیں اونچا پڑھنا قرآن کے پاروں میں ہاتھ لکھا لو بڑی مہربانی ذرا میں بات عرض کر رہا یا کہاں تو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا تو میرے ڈھونڈو قرآن آؤ ذرا امام الانبیاء دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ذرا غور دے نال سننا اے قرآن پاک پڑھن والے دا بڑا مقام اے قرآن پڑھان والے دا بڑا مقام ہے میرا رب جناب چیونٹیاں نو حکم ہو جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا سمندر دی تہہ دے اندر یہ جتنیاں مچھلیاں نے اللہ انہاں نو بھی حکم فرما دیندا ہے اے پرندیاں نو بھی حکم ہو جاندا ہے او پرندیاں او چیونٹیاں او مچھلیاں جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے جب تک قرآن پڑھتا رہے قرآن کی
तालीम हासिल करदा रहे इन्हां वास्ते दुआ करदे रहे ते कौन परिंदे भी दुआ करदे ने चिड़ियां भी दुआ करदियां ने ए मछलियां भी दुआ करदियां ने ए जेड़ा कुरान पढ़न जांदे ए भी दुआ ए वास्ते परिंदे करदे रहंदे ने अर्ज कीती या अल्लाह ए परिंदियां दी दुआ दा ए चिड़ियां दी दुआ दे अंदर हिकमत की है फरमाया कुरान पढ़न दे कुरान अगर हाफिज से खोलो कोई गलती हो जाए अगर हाफिज से खोलो कोई गुनाह हो जाए ओ परिंदियों दुआ तुसी करते रहना माफ मैं करदा रहांगा सुभान अल्लाह फरमाया एक दुआ तुसी करदे रहना ते माफ मैं करदा रहांगा या कहा तो मेरे ढूंढो कुरान ना उस तरह फरमाओ जिवें पिछली बारी पढ़िया साजे बड़ी मुहब्बत नाला तो मेरे ढूंढो कुरान कुरान के बारों में पढ़िए आका को मेरे ढूंढो ए याद रखना जनाब बंदा स्कूल अपनी मर्जी दे नाल जांदा है एक कॉलेज अपनी मर्जी दे नाल जांदा है ये यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी दे नाल जांदा है उलमा तशरीफ फरमाने पर मेरे रब ने कुरान के अंदर फरमाया सुम्मा उरसल किताब अल्लज़ीना सफ़ैना इबादिना अल्लाह फरमांदा किसे भुलेखे विच ना रहना ये बंदा स्कूल अपनी मर्जी दे नाल जांदा है कॉलेज अपनी मर्जी दे नाल यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी दे नाल मगर जेड़ा मदरसियां दे अंदर पढ़न जांदे ने फरमाया ए पढ़न बात च जांदे ने मैं इन्हां नूं चुनना पहले इन्हां नूं कढना पहले इन्हां दा मैं चुनाव पहले करना ए मदरसियां दे बात च जांदे ने पता चल गया स्कूलां दे अंदर अपनी मर्जी दे नाल चाहिए मदरसियां दे अंदर खुदा दी मर्जी नाल चाहिए हजरात आओ जरा एक मरतबा फिर दौक जरा फरमा लिया गया काक मेरे ढूंढो कुरान तो हमको पढ़ना चाहिए तुसी तो मेरे फौजी हो यार जे तुसी चुप करके वैसे तो तुम्हारी ड्यूटी अल्लाह तुहानू सलामत रखे अज मेहमाने तुसी हो अल्हम्दुलिल्लाह और कितना खूबसूरत इन्हां दे कोल फैज़ है जनाब ते जरा प्यार दे नाल जरा फरमाया जे आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में आओ बड़ा यार कैसा मंजर होगा मस्जिद भी नबी दी मिंबर भी नबी दा मेरे करीम आका दी सलात व सलाम तशरीफ फरमाने दी कसम मौला अली भी साथे चलो चलो जिदा मौला अली दे नाल ताल्लुक होएगा वो बोलना बाकी रह देना मैं क्या मौला अली भी साथे ने मैं दियो किस तरह मैं क्या पता ही अली किन्ना दे ने मैं किन्ना दे ने मैं क्या किन्ना दे वली ने ओना दे अली ने मैं क्या किन्ना दे वली ने ओना दे बोले बोले ओना दे अली ने मैं नारा मारना जवाब दिया दे नारा हैदरी
उना का मुराद दारे खफी जली है, सुभान अल्लाह। वो राजदारे खफी जली है, जिधर देखो अली अली है, वो राजदारे खफी जली है, जिधर देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर देखो अली अली है, जिधर देखो अली अली है। ये मैं नहीं कह रहा, मौला अली पाक नूं। एक बंदा मिलिया जनाब, गल कुरान दी, फिर जो शाह साहब ने हुक्म फरमाया वो मैं एक दो लफ्ज सिर्फ मालिकां दा हुक्म दे के सिर झुकांदे होया करांगा, जिहड़े टूटे फूटे याद ने। मौला अली नूं किसी ने आके आख्या कि तुहाडी दाढ़ी बड़ी भरी है ते मेरी दाढ़ी ते बाल किधरे किधरे ने, मेरी दाढ़ी बिल्ली बिल्ली है, तुहाडी दाढ़ी शरीफ बड़ी घनी है। एदा जिक्र कुरान विच है। अली पाक नूं किसी ने पूछया ते फरमाया हाँ है। आपने फरमाया हाँ, एदा जिक्र कुरान विच है। आंदा जी वो किथे, हुण मैं कुरान पढ़न लगा कि जिहदी तबीयत मन्ने ना, जिवें शेरां दी वारी नहीं सुननी कंधा चबाईते फिरदे हुंदे, इंज कुरान सुन के भी बोलिया गया। मौला अली पाक ने फरमाया हाँ, एदा भी जिक्र कुरान विच है। आपने फरमाया बड़ी बला तो तय्यब यखरुजु नबात। साडी बारी फिर तुसीं फरमा देंदे हुंदे हो कि दी लाइट घट सी। वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइذن रब्बी वल्लज़ी खबुसा यखरुजु इल्ला नकीदा। सुभान अल्लाह। अली ने फरमाया बल बलदु तय्यब, फरमाया जमीनों में पाक, यखरुजु नबातुहु बिइذن रब्बी, अल्लाह के फजल दे नाल फिर फसल चंगी उगदी है। वल्लज़ी खबुसा यखरुजु इल्ला नकीदा, फरमाया जमीनों में गंदी इल्ला नकीदा, फिर तिला तिलाई उगदा है। फरमाया अकल दे आमया, तेरी जमीन न पाके तेरी फसल गंदी है, अली दी जमीन पाके अली दी फसल भी चंगी है। आपने फरमाया अली दी जमीन पाके अली दी फसल भी चंगी है। फरमाया हर शय दा जिक्र, हर सवाल दा जवाब कुरान दे अंदर मौजूद है, क्योंकि आका को मेरे ढूंढो कुरान। सलामत रखो, अल्लाह तुहाडे ज़ौक़ नूं सलामत रखे। पढ़न वाले मुहब्बत दे नाल जरा फरमाया जे आका को मेरे ढूंढो कुरान। आओ जरा सुनिया जे जनाब, इमाम नाफे कौन? इमाम नाफे तज़किरतुल कुर्रा दे अंदर बात मौजूद है। 40 साल इमाम नाफे ने मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान पढ़ाया। ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੱਥ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਣਗੇ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। तो मैं ये कहना, जिन्ना उस्तादा ने हाफिज हसन नूं या दीगर तुलबा नूं कुरान पढ़ाया, तो इन्हां दी शान नाल कोई नहीं रल सकदा। ते जिन्ने मस्जिद नबवी शरीफ विच बैठ के 40 साल कुरान पढ़ाया हो, एक बड़ी तरह उच्ची नहीं तरह सारे कह दे रसूल
اور آپ دی شان پتہ ہے کی امام نافع دی جدو منہ بولتے سن تے خوشبو آتی سی جدو ساہ لیندے سن تے خوشبو آتی سی ایک دن لوگوں نے پوچھا حضور جدو ساہ لیندے ہو ادو بھی خوشبو آتی ہے جدو بول دے ہو ادو بھی خوشبو آتی ہے دی وجہ کی ہے حضرات ذرا غور فرمانا ہو آپ نے فرمایا یار رات میرا رات ہی رہن دے عرض کی تھی حضور نے دسو فرمایا سارا دن قرآن پڑھانا ساری رات قرآن پڑھنا تو فرمایا ایک رات قرآن پاک پہ پڑھنا سا پڑھدیاں میرے وقتہ میرے نال وفا کی تھی میری اکھ لگی تے قرآن والے محبوب دا دیدار نصیب ہو گیا تو جناب کھڑی دا تائیدار فرما دے سفلی اندر اے مینو ماہی ملیا جناب امام نافع فرمانے میں میری آنکھ لگی مینوں میرے آقا دا دیدار ہویا سرکار نے فرمایا نافع اج میں تیرا قرآن سنن آیا اسی طرح سارے کو یا سبحان اللہ تسی چونکہ آئے ٹکٹ دے چکراں چونا تے جڑا اللہ واسطے بھی آ بھی ڈٹ کے رکھیا دو سبحان اللہ اللہ واسطے بہت جلدی ٹکٹ نکل آئے گی حضرات کو میں بات عرض کر رہا امام نافع فرماندے نے مینوں میرے آقا دا دیدار ہویا سرکار نے فرمایا نافع میں تیرا قرآن سنن آیا امام نافع فرماندے نے میں قرآن پڑھتا گیا میرے آقا میرے قریب ہوندے گئے سرکار اتنا قریب ہے میرے آقا دے یوہاں دے لب امام نافع دے ہوٹھاں دے نال لگ گئے سرکار نے اپنا لعاب دہن امام نافع دے منہ وچ رکھیا امام نافع دے منہ وچ رکھیا فرمایا نافع لعاب دہن چوس جا آقا قدائی نام فرمایا قرآن پڑھتے پڑھان دہی نام آقا آپ نے لعاب دہن عطا فرمایا نافع سن لے قیامت آ جائے گی تیرے منہ وچوں محمد دے لعاب دی خوشبو نہیں جائے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا قرآن پاک پڑھے او دا بھی اتنا مقام ہے جڑا قرآن پاک پڑھائے او دا بھی یہ مقام ہے دوستو آؤ میں اپنی بات میں سمیٹنا میں نے چونکہ کبرا شاہ صاحب نے جڑا ٹائم آپ کی اجازت نہ کیونکہ انتظامیہ کے دوست ذرا تھوڑے سے پریشان بھی نہیں کیونکہ کافی وقت بھی ہو گیا تو میں صرف جڑے نے امام حسین پاک باروں گھر تشریف لے آئے امی جان بھوک لگی ہے سیدہ زہرا پاک نے کون زہرا تس آپ نے وضو فرمایا تسی تے میں وضو کریے تے توانو پانی توانو مینوں پاک کردا ہے پر زہرا پاک ہونے جڑیاں وضو فرمان تے پانی نو پاک فرما دے اپنے وضو کیتا تے قرآن میرے امام نو کھانا دیتا تے قرآن پڑھیا آٹا گنیا تے قرآن پڑھیا پیڑا کیتا تے قرآن پڑھیا تمہیں تے روٹی نو رکھیا تے قرآن پڑھیا میرے امام نے کھان تو بعد عرض کی تھی اپنی جان حسین کا فاتح ہے اسی قرآن پڑھ میری تربیت کی ہے اگر کدے قرآن نو حسین دی لوٹ پہ گئی امی جان کربلا دے امی جان تے حسین شوال علی اکبر بھی کرے
حسین سجدہ زمین تے کرے گا قرآن نیدے دی نوٹ تے پڑھے گا ماں دی کیتی تربیت بھی بچا جاواں گا نانے دی بڑائی شریعت بھی بچا جاواں گا سبحان اللہ بڑائی شریعت بھی بچا جاواں گا تو قرآن دی بڑی برکت ہے صبح اٹھ کے اور کچھ نہ ہوئے جب پڑھن کی توفیق نہیں رہی تو قرآن کی زیارت کر کے گھروں نکلیا کرو اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما دے گا